Tidak model dengan kata seldungan aja. Saya nyari masalah buat naja kata-kata seldung buat ada tina cengengko. Boleh lek. Arab ah, sing kowe kata seldung. Abis hoki. Mun pas nemu babini ning epoteran marah kata seldung sing kok. Tekak sing kowe kocak kata seldung anangi ya kok tau. Tidak itu boleh. Atina sing kota Parlo jeung perbatasan rea buang ke rumah. Kenalan Kak Mas. Boleh kan mun apa boleh bahtiar. Bahtiar dan kaula juga apa rengak oning Kak Mas. Potre kahormatan galupakuan Kusumawati minangka sewa. Tak tanya kan. Saya kenal kamu sobat mas apa? Mau nyaut? Ot nyaut neng. Karikan kok sih. Dan kaula minangka potre kahormatan pujang Kak Mas tak pernah sepi orang lalaki sakale Kak Mas. Pola panjenengan mikasokan Kak Mas. Panjenengan tak merangsang apa segitu kaula Kak Mas. Dapat boleh kian iku gelupakuan kalaban kian iku Sunda Kelapa iku Poso Raja. Justru tak kola namo soraja Kak Mas. Bila si akora Kak Mas, mun pas akor Kak Mas, mun pas den kaula ajajar moso panjenengan Kak Mas Pak Kabin terang akor Kak Mas. Musuh biarlah musuh Kak Mas. Cinta kita berdua harus berlanjut sayang. Mana biajunan pas endek ka kani ka 200 miki babini nyaraki nakin. 200 biki nyaraki nama sobana. Di mana mua babini sesor kanda sengko. Takeranmu coba tanya katanya. Mon potongan ngeneng. Pon persi cak komang lah ngala ya. Jangan aja iya buat jangan tina cengengko benar aja apa tepak buat tiga jam kira-kira. Bana sabar. Maksudnya? Secak komang kata seldung. Engkau maka baju buat maka dupolo orang kenal ya. Apa? Macam kota lagi Ron. Sapa banasan. Beremar. Tidak beli TV. Ron. Pian napa nah? Sambil madeng-madeng mulai gelo. Salah sengkok cinta kok. Iya. Arya hati berdebar-debar. Iya. Sebiasana doro engkok 200 ongko sapia. Empian bodoh cau cak nareng esang. Cak Apa? nadi bongso. Tapi Arena. langkep. Cak na muso. Tapi andi karep. Moso takun moso ananging mun cinta tidak bisa dibohongi gitu loh. Ada Pak? Sampai sini. Dumakan tengkak emas. Segentang pacar kaula kentongan ATK. Tunggu dulu. Engkau tilangan Nigeria mas enak kasih almarhum. Ya rasa apa? Berat ngajari lihat ya. Beremah jangan beremah. Sosane tako sendeme boleh. Nigeria kok. Seeka
Aduh ridem. Sia. Aduh. Ah, kecup Kak Mas. Siapa cek kecup? Ambil remah. Eka posang siang ben malam. Jerena Keraton Galupakuan sareng Sundang Kelapa terang lebur munyina Kak Mas. Mon pas numpak tak teng. Neng. Berem mata pun aja nah. Mon jeren boteran. Tak seldung ke tak. Aduh tak tong mending tak seldung mana. Pokok panjenengan mun pas numpak jeren kan dagerwa Kak Mas. Ajejer pas etengku bagian rakyat Kak Mas. Duh Kak Mas. Kebun nasanya kata seldung. Ngocak. Anak ke anu kurcana. Ater. Macam dengan karya. Mana cara kabelis mana? Ya. Saya kata seldung siapa? Mana ganggu? Tak boleh kata comot raya, cak ganggu mana lo? Sengkok dia panas hati tau? Iya. Lanteng kana marongki apa ya leha? Marongki apa leh? Marongki ini kan Madura, mon kelor itu sedunia. Oh kelor, daun kelor Kak Mas. Daun Cintaku tak selebar daun kelor Kak Mas. Mana saya cakap boy? Mana mati kiandara nari ya? Ada kerong siang malam dupa bila setepe. Mak congkot lagi Kak. Ai ngaltok agelung ngari apa? Gelung di mas kok sapa bu? Ya benar. Apa dia nongoso? Mereka sorak. Bukan lo ngocak kari kan dia. Mana? Mau ya sayang? Eka posang siang ben malam.
mak ya nu terus. Ah. Ya. Cek cek cek. Siap. Perak ku apa lan patawe tongkeng ya. Ya. Duleha. Beremayo leha, engkok mon pas apolong sareng orang lalaki erwa leha. Duh, tantona leha. Aduh ridem. Pas engkau benda leha duridem Tek tek tek. Mbak nasi lagu ganggu boy. Boleh kan muat orang musuh ya wah. Lala. Cek mulai. Jangan landang. Ketung. Tali mana malam Duridem. tek tek. Oh, saya pengen kecup-kecup Kak Mas. Duh, duh. Aduh ridem. Toren terus jeng anutin tanda kesetuaan mek sing ngodeen. Lah, coba tak berkalik leha. Jadi cocok kapan sengkok leha. Lah. Duridem. Tek tek tek.